Setlhopha seno sa badiraditshupetso ba lopa gore beng ba moepo wa Anglo American o thape baagi go direla ka fa tlase ga projeke e ntšhwa kwa moepong. Dinyako tša rena di bonolo go na le ba a gone equality ka mara smelters go ba babereki a ba ba sare go lekana batho ba bereka khamphane e tee di-position tša go swana a ba go le go swana di-allowance tša bona a di tshwane gone di-transport allowance di-food allowance ba bangwe ba di hwetša ba bangwe a ba di hwetše rate re boletse ka yona ye nngwe gape as local re be re nyakile go ba part and the puzzle ya 30% ya rena ya this major project e leng gona ka smelters ya shutdown. Mapodisi a beile seemo leitlho ga se lekgetlho lwa ntlha baagi le badiri ba gwantela kwa moepong. Re wile le di-local companies tše le gore di a benefita go ya ka 50 kilometers radius ya di-mile. So then re tlile mo ke re tlile go stopa production le go supporta babereki gore a ba tsene ka mo legono ka baka gore ba sa kgotsofatše ke operation ya smelters. Baeteledipele ba re ba lopa gape go tsenela dipuisano le mokhuduthamagamogolo wa Anglo American Natasha Philyun. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane.